Yo enshuminche orukiko orukuru orw'obureberezi kushitama aho abanyashema bakutegereza ngu eshonga yabo neija okubasa kugambwaho eyokushaba obureberezi etwire nebaraza batagwejegiire okuruga omu mwaka ogu batandikiremu okushaba neija kukorwaho kandi ab'orukiiko barutandikaho n'ebitenderezo otiireho n'okushaba aho abashaija ba Ruhanga bahumuriza abakristaayo n'ebyahandikirwe. Nizo bakuru munonga ahamwe nteekateeka y'ekicweka kyaitu ekitwareeteeka akakiiko kutureba n'okumanya oku tweteekateeka bakatwigira ebigiizoobu. Na bwanyuma yo kugambaho n'abakristaayo akakiiko aka okurabiraho omuri mukuru waako kashaba kugiraho orukiiko rw'ekihama n'abaheereza ba Ruhanga hamwe n'akakiiko k'abantu 20 nabo abaronzirwe omureberezi bakarahizibwa okushuganisa hamwe n'okutambuza omurimo ogw'obureberezi oburi kushabwa. Kwehera akakiiko akawe n'ak'abantu 20 tuze mu resource center aho kubona n'okuza kurambura naki tujja kutandikira oku rero aba bantu bakubaha ebyeshongoro biriho kandi na sikirini egiriho baboreke ebyakakiiko ak'abantu 20 abakristaayo bo barinzire ebiraro by'omu kakiiko nabo bebembirwe Canon David Kabigumira basigiire nibahanurirwa otiireho n'okuhajana ahariki ekibari kwetaaga okureba ngo obureberezi bwabasa kubaho nibishaka bitabwire bujwangire bigizire bitecwe ekigambo kya kigambo bugenyo kwecwere bintu kucwe bintu takumanya kingire byarukwe ekyo kitabura konko wabitabuhire nagaruka nabitereza azokigakora abashobozi kandi kwekitabwira kaburi none mutangara kuko utazemo muri sakuru agashitama kamwe akavuga agamana ruto na musa abashobozi muri rutabera bwanyuma y'urukiko rw'ekihama habireho okurambura bimwe aha byombeko ni ebiri kugenda omumisho aho akakiiko okuruga abureberezi kagenda kukora report kakusigaho akabantu 20 okushoborera abakristaayo ebyarugo mu rukiiko. Ubureberezi buzahandi butarakabwo cyakaboga tana meeting zitaha muzona buri omwe atahana agamba na no twakora visitation zona nizigamba ngo buri omwe agira police zona zikikiriza ngo ubureberezi buzenkahi kabohe abamwe babatakumanya office zitu okuzikusha na nenju ya bishop twabajya mutwine n'amaju 16 kongera nabijusia ekikorogote n'umukishiki mwabaye barubaranyanje. Richard Chawe owaherize akahumura ari kugambaho n'urukiko yahiga kwabaho okushoborora na mnonga eshongezi kugira ngo babase kuzikorera mu mushana. Wikiriza gine ngo ntwenda diocese abantu bona bakaciyemba ngo ntwenda diocese tukajombekera tekigarukayo mbona mube open murigeye kimararebe cyenda kubatambiko no mukitaha mushana bwo kubekira kundo mwirima kukireho mushana kibunga. Reverend Canon Bariyaruha nko muhereza wakozira akahumura na wayine biyashoborora ayibashemerire gukora okureba ngo burebereze obu bwabasa kugenda mu misho. Mureba ne mumanyane mushitame hamwe murebe iki kibagambe cy'ibara yo kutaza kuriya Makuraga gasha kwa Gerard Tugume ahabwa Sky TV omuri Shema. Webare Gerard Tugume omakuraga